Shimira Imana kuri aba bana bazatugaburira nukuri utobereka bino bintu biri hano jewe nagize agahinda nabibonye n'ubu agahinda karaje Imana ibaheza umugisha iyo muri iyo hakurya iyo mwagiye imurenge.com. Iyi yari imfashanyo yatanzwe n'umuryango wa Amahoro Peace Association kuva muri Leta Zunze za Amerika uyu munsi wa gatanu imisi 8 mu kwezi kwa gatanu 2020 niho batanze imfashanyo kiziba abaturage barenga kuri 600 niho bahawe iyi nkunga bose hamwe bagabanya imifuko igera kuri 240 imiryango itatu yari kwigabana agafuko kamwe k'ibiro 25 byari byishimo bidasanzwe umukuru w'ikomine nkuru ya Minembwe niwe watangije igikorwa cyo gutanga imfashanyo ku mugaragaro yashimiye byimaze ya Amahoro Peace Association kuva muri Leta Zunze za Amerika kuri igitekerezo batanze gusa bose ntibavuze ariko abaturage babonye umwanya wo kuvuga bashimiye Amahoro Peace Association ndetse bayisaba kuva ngo ikomeze kubafasha dore ko bafite ibibazo imirima yabo ninka ndetse n'imbuto zikaba zarabuze ariko kuri uyu munsi ikaba yabagobotse ikintu bashimye byimazeyo bayisaba kongera none kubatekereza maze ikazabafasha inkunga y'ibiryo uyu munsi byari byishimo ntarengwa reba uko byabimeze mu karere ka Minembwe Faustin uyu munsi babahaye imfashanyo niki wavuga mwishimye gute niki mwabwira barabayehaye imfashanyo twabonye twayishimye cyane twanezerewe ibikorwa aho bana bakoze baradutekereza bababwe ngo ni bande batubwiye ngo ni Amahoro batuye muri Amerika twabashimye cyane twanezerewe kuri ntako batatubwiriye Yesu uri impunzi ndi impunzi tuye Gisoke ariko nanejejwe n'umugambi batubwiriye aho banze baradutekereza turabashima cyane hari Gisoki wahungiye mubayeho gute Gisoke aho twahungiye tubayeho nabi bitewe nuko aho twahungiye nta mirima twari tuhafite kandi nabo tuturanye nabo twasanze imirima yabo yarangiritse tibahinze kubera intambara nuko gatubayeho mu nzara tujya tugowe turushe kwambara bikatugora kujya bikatugora none tukadushimiye abo bana nyine batu witwa nde witwa Teresa Nyabe ndese nyehe bano bandu nyehe nababika mu cyumba cyane cy'amahombi bano bana abaguti batusalira kuno mwikiye kiringa kini nababika mu cyumba cyane cy'amahombi mwe bana mwe mwete mugatukolera bino data guno mukolwa mulimo aho mwete mugali yosi biringa bino mungwa mugashani mugendeho mwigise bana benu nabo shezi bakakore ibindi biringa bino bene data twamusimira bwenene kureza lugero shimira Imana ijambo rya mbere shimira ababyeyi bazatuzana ibi bintu bakabihurutsa Imana ibaheza umugisha istongeye shimira Imana kuri aba bana bazatugaburira nukuri utobereka bino bintu biri hano jewe nagize agahinda nabibonye n'ubu agahinda karaje Imana ibaheza umugisha iyo muri iyo hakurya iyo mwagiye nukuri muhama twibuka gutya tukababona twanezerewe cyane ku bintu mwaduhaye ko turumva twahaze tutarabirya Imana ibaheza umugisha kandi muzoduhorere gutya muza muhora mutwibuka iminsi yose twaduhora tubashimira kandi turatubasabira Imana igihugu cyacu tukirimwo kandi turanezerewe turi kumwe n'abantu benshi tuzogituramo n'igihugu Imana yaduhaye amen. Nitwa Neziya Nyampirwa utuye Gitavi Banyenganje mbere ya byose tubanje gushimira Imana itugiriye neza hari umuvyeyi wavuze ngo Imana iraduteturuye iyo mu ijuru iratwibutse dushimiye Imana ukwizitugirira dushimiye umuryango Mahoro turabashimiye abana bacu batuye mu bihugu nukuri mwagize ubwitange kandi bukomeye kandi muri mu gukora imirimo itangaje yigitangaza mwaritanze kandi turabashimira kubumwe mwagize nishira hamwe turabashimiye iteka ryose tuza tubasabira muzakomeze cyane mumenye Imana abakorera Imana izabahemba ubundi turababwe ngo mukomeze nanone mugume mutwibuke ukunyira bamaze kuvuga iki gihugu kiracarimo inzara kandi nubwo ari kubabwira ngo cyarasenyutse turimo abantu benshi kandi Minembwe tuzoyituramo Imana yareduhaye tumukaze mu kuka umutima muzokomeze kudufasha Imana ibaha umugisha Mahoro Peace bari batuye muri Amerika nibo bagize uyu mutwaro barawuhorana n'ubu barawufite tibaryama ibitubaho byose birababaza kandi barabikurikirana
kandi kubabwira uburyo kugira ngo mumenye umutwaro bafite, uwo babwira amafaranga aya mafu yaguze bakababwira nayo bishuye indege mworira, ni ibintu bibabaye, ni nko gutamuruzi kuko nta bundi buryo. Baravuze ati none timwohahira mu Minembwe, Minembwe turahahira, none turiho indege izane ibyo twaguze, itike y'indege ibirute, tuti ntakunda. Aho kuvuga ngo abantu baburare, izo faranga ni muzitange, barazitanga kuko twese tubabaye, ko mubabaye abantu bose barababaye. Mu by'ukuri uyu muryango twavuganye nabo kenshi amajoro yose, ariko ndanezerewe. Niyo wenda muhamubona ngo ni bikeya, niyo wenda urya none gusa cyangwe nejo, ariko umunsi wa none uzaba uvuyemo, na Bibiliya niko izivuga, ngira ngo Yesu yaravuze ngo muzamureka amagorwa y'uwo munsi agende. Ntabwo tujuguma ngo ubwo bataguhaye ifu yo kurya ukwezi cyangwa amayinga abiri, ntugire ubwoba, aho Imana ihayikura ibi ishobora no gukura n'ahandi. Rero aba bantu, abana banyu b'amahoro bari muri Amerika, ni ukuri niyo ari abana bacu, ndagira ngo two bakomera nk'amashi. Uyu mugabo uri imbere yanje ukoga niwe mpaye ntuma ngo azobabwire ko turabashimiye mwese, abantu bose bagize iri shyirahamwe ry'amahoro. Ni ukuri turabashimiye, icyo mwohereje cyashitse. Turabizi nubwo bikigoye, ariko murebega, urabona ino foto, aba ni bakeya baje muri aba ngaba, ntabwo ari bose, byoshoboka ko wenda bose batanditse, simbizi, murambwira, byoshoboka ko hari abatanditse aha ngaha, n'abandi bari mu mihana, n'abandi, ibyo byose inzira iracyari ndende. Mu kurangiza, babyeyi mwihangane, mwese babyeyi mugume mwihangane, nta joro ridaca, mbabwiye ukuri, nta joro ridaca. Iri joro twinjiyemwo rizoca, muhumure, mu ijuru hari Imana, ku muririmbyi yavuze, kandi igihugu nanone kirimo abagabo, dore ko murabona nabo bose bari muri Amerika, n'abagabo, abana banyu mwabyaye, noneho saba gutira, n'abanyu, abana banyu, kandi tunabashimira ko mwababyaye, mukabareraga bagakura, bakaba baragenda iyo ngiyo. Hari umwe tuzatuvugana bazaba mavuga imvugo, tiwomenya ko ari abintu, tiwomenya ko banaciye. Umwe ejo bundi namwohereje agafoto k'ikigori cokeje gihiye, aranezerwa cyane kuko atabiheruka, aranezerwa kuko bagize iminsi iri, ariko umutima wabo uri hano. Mukomeze mwihangane, mwirinde guhemuka, mwirinde guhemukirana, mwirinde, mureke tugume twifate, ngo izigira mubi tiyica. Kugira ngo tuzahamba umuntu hano, oyaye twaranze, kandi iki ni igihugu cy'Imana, tukirimo ari icy'Imana, kandi turaziranye n'Imana. N'akanya gato duciyemo rero, turarangije tubashimira. Sinorangiza ndashimiye n'aba pasiteri, uku nguku iyo abari abandi bene aba bameze ukundi, aba bo kwivumbuye ati ibintu ntibiri mu gushika, ariko igituma biri mu gumakuza nuko ari aba banyacubahiro muruzi, kandi nyine kugabura ifu byari ivyanyuga, ngira ngo abadamu nisinga ko byageze bimera, ariko kubona duhagaze agaha si ikindi, nukugira ngo bariya babyohereje babone yuko badahaye bapfa guterera mu bana, ari ibintu tugira tubyubahishe, bamenye ko byageze. Niba guha igikombe nico ubishimira. Rero muncamake n'ukuri turabashimiye pasiteri, kandi Imana ibaha umugisha, komeze baheze uyu mutima mwiza wo guca bugufi, kandi no guhakirwa abana banyu. Noneho turi abana banyu, kandi n'abariya n'abanyu, mukomeze mugire uwo mutima, kandi Imana ibahera umugisha. Murakoze mwese. Hamwe n'ivyo burugumestre avuye kuvuga, naje ndirikaho makeya.
ndabafasha gushimira aba bantu badukoreye ibi ngibi kuko niko twohereza raporo tugavuga raporo y'uko mungana n'uko mushonje n'uko abantu bapfuye nyine bari mu kaga ibije byose rero tweneye gufatikanya namwe gushima icyo nirikaho ndavuga bukeya kuko yamaze kubivuga ni ukuri uwo babwira ibi bintu nk'amafaranga kugira ngo ibi bintu bigerane timumenya nuko yaharura ni menshi cyane ariko avuye ku mutima w'ishyaka n'urukundo rw'agahebuzo nk'umuntu kuza yemera nduzi ngo gutwika amafaranga kuko iyo ayo mafaranga aza kubona isoko hano ngo agure ibiryo abantu bose boriye bagahana ariko nanone ntibacitse intege baravuze ngo nubwo duhombye amafaranga kugira ngo agapfuko kageririye akarye bangahe tuyahombye ariko kabagereho iryo shaka ni iry'igitangaza tukaba tubabwira ngo muze murya mushima turabizi ibindi bitosheje n'ukuri dore uko mungana n'abandi basigaye baruta mwebwe ntibitosheje ariko nyine birahembuye nakambembure ibi bivuye kure ku bana banyu bivuye kure y'ibihugu biyekera ariko ibi ngibi babwire yuko iri hari abana babatekereza hamwe n'Imana bari mu gukora ibintu bigashoboka ubu rero ibyo muzobona byose muze mushima nabo ubonye akashiko ushime n'abari agasahani ushime uko gushima kwanyu kuzotuma n'ibindi biza ahanini cyane muze mushima munasenga nimusenga Imana iki cyago cy'indwara kizibunizira n'imvura ihiti byenda imodoka zirenge nizirenga n'ukuri tuzohaga twese musenge Imana idwinzira ibi bintu kugira ngo bizoshikara byiza muri abantu bazi gusenga Imana muze mushima munasenge musabira aba batugiriye gutyo ubwo rero umuntu wese ahari azasenga Imana uwo bigeraho n'uwo bitarageraho muhumure bigenda nyine bisigana intera ndende ariko byose bizabageraho dushimye Imana cyane yabikoze reka tubafashe dushimire uyu muryango w'amahoro Imana ibaha umugisha burugumestre yavuze ngo mukoma amashyi je ndavuze ngo namwe muswe muyarengeze bibe bibiri biboneka abifilime kabisa niko kwabwira ngo hongera nibasubire Imana ishimwe uyu muryango w'amahoro n'uw'igitangaza turawushimiye akabagize ryo kutugezaho ibi biryo Imana ibaha umugisha kandi mu basabira umugisha myinshi ibi ngibi nyine hashitse imifuko 240 urumva kugabura ubu hano muri nka 600 arenga niko kubongeka agapfuko kamwe ari abantu nk'abatatu nk'abangaye rero baraza kubivuga ariko cyane dushimye Imana yuko n'ibyo nabyo bitugezeho neje ibindi bizaza neje ibindi bizaza ikinini tuvuga tugira Imana y'igitangaza Yesu ashimwe tugira Imana y'igitangaza iyi Imana yaturindiye ikaturekera ahandi ntiyasambuke nk'ahandi ahi n'Imana yateguriza abanyamibunda abanyaminembwe abanyakamombo kugira ngo haba gahengwe ibi bize bitugeraho iyo Mana yabigize gutyo izoduheza n'ibindi ntiyadushize kutwica nukudukiza kaba rero dushimiye twese umuryango w'amahoro Imana ibaheze umugisha ijambo ryawe ritubwira ngo uhaye umugisha azagasanirwa kandi uvumye azahabwa umuvumo tubasabiye umugisha uva kuri wewe waravuze ngo uyipfunyuye ikiganza cawe ngo ibyaremwe byose byo mu isi bizabihaga kandi ngo iyo ugipfunyitse byose birasonza turasaba yuko babapfunyurira ikiganza c'imigisha kikagera kuri bo iyo migisha igashoka ibavamo natwe ikatugeraho kuko uwo mugisha turabizi kuzutanga nk'Imana gasanira abantu bagiye guhabwa ibi bintu Mana bibaguye neza biryana urukundo kandi bibabera ubuzima abantu bose babikoraho biza n'imbuto zibagwanira kandi kabafasha murakoze kuko uzumvise Mana kandi bikora byose tubisenze mu izina rya Yesu Kristo uriho kandi uzahoraho
imurenge.com